watekerezaga turi mu burasirazuba bwa Congo, indege zitagira abapilote cyangwa se drones zirimo kurasa mu bice bituwe n'abasivile. Icyorezo cya Ebola cyongeye gukaza umurego mu gace karangwamo intambara z'urudaca, naho amasezerano y'amahoro akomeye yasinywe i Washington asa n'ari mu marembera. Abantu bibaza niba intambara yeruye igiye kurota. Ese bivuze iki ku mutekano w'u Rwanda, uwa Congo ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari kose? Muri aka kanya inzego z'ubutasi, abadiplomate bakomeye ku rwego rw'isi ndetse n'abahuza ibibazo by'u Rwanda na Congo bavuye mu nama y'ibanga y'igitaraganya yabereye i Londres mu Bwongereza. Ibyavuye muri iyi nama bishobora guhindura isura y'intambara cyangwa bikagarura amahoro arambye. Reka twinjire mu mizi y'isesengura ryimbitse tubagezeho ibikubiye mu itangazo ryasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri 24 Kamena 2026. Tariki ya 24 Kamena 2026, amaso y'inzego zishinzwe umutekano ku isi yose yari yerekejwe mu murwa mukuru w'Ubwongereza, Londres. Hateraniye inama igiri ya gatandatu y'urwego ruhuriweho rushinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro izwi nka JOC cyangwa Joint Oversight Committee. Iyi ntabwo yari inama isanzwe, yari yitabiriwe n'abaserukira Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'abaserukira u Rwanda. Bari bicaye ku meza amwe n'ibihugu bikomeye ndetse n'imiryango mpuzamahanga irimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Qatar ikomeje kugaragaza uruhare rukomeye mu gukemura ikibazo kikomeje kuranga akarere kose. Repubulika ya Togo ihagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe nk'umuhuza ndetse na komisiyo y'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Kuki inama yabaye ngombwa muri iki gihe? Impamvu ni imwe: amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Congo yasinywe tariki 27 Kamena 2025 azwi nk'amasezerano ya Washington Accords arimo kugeragezwa bikomeye. Iyi nama y'i Londres yari igamije kureba aho ibintu bigeze nyuma y'inama iheruka, kandi ibyo basanze ku kibuga ntibitanga icyizere na gato. Imwe mu ngingo zikomeye zateye inkeke abari muri iyi nama ni ukwiyongera kw'imirwano mu burasirazuba bwa Congo. Iyi mirwano ntabwo ari isanzwe, harimo gukoreshwa ikoranabuhanga rihanitse ryo kwicana. Itangazo ry'inama rigaragaza impungenge zikomeye ku bitero by'indege zitagira abapilote, drone strike, bikomeje kugira ingaruka zikomeye ku basivili b'inzirakarengane ndetse no ku rugendo rw'amahoro rwose muri rusange. Ibitero bya drones byahinduye isura y'intambara, bituma umutekano uba muke kurushaho, kuko kwagirika kw'ibintu no guhitana ubuzima bw'abantu bitagikorerwa ku rugamba gusa, ahubwo bigera naho abaturage batuye. Kuri ibi yongeraho ikindi cyago gikomeye, icyorezo cya Ebola. Nk'uko inama yabigaragaje, ukwiyongera kw'imirwano kwatumye imibereho y'abaturage izamba cyane. Impunzi n'amamiliyoni, abantu badafite aho bikinga, none hiyongereho na Ebola idashobora kurwanywa mu gihe amasasu arimo kuvuza ubuhuha. Abayobozi bose bemeranyije ko hakenewe ibikorwa byihutirwa kandi bifatika kugira ngo ihagarikwa ry'imirwano rigire ishingiro. Reka twinjire mu mizi y'ibyo buri gihugu cyasabwe gukora kugira ngo aya masezerano ashyirwe mu bikorwa. Mwibuke ko ikibazo nyamukuru gishingiye ku mutekano muke wambukiranya imipaka. Mu nama y'i Londres, Repubulika ya Demokarasi ya Congo yatanze raporo yahigeze ishyira mu bikorwa inshingano zayo zo kwambura intwaro no kurandura burundu umutwe wa FDLR. Ibi ni ibintu Leta y'u Rwanda yakunze kugaragaza nk'ikibazo gikomeye cy'umutekano wayo, kuko uyu mutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Wakomeje guhungabanya umutekano ukomoka muri Congo. Uburyo Congo izahangana n'iki kibazo nicyo kizapima ubushake bwayo bwo gushaka amahoro. Ku rundi ruhande, u Rwanda narwo rwatanze raporo yaho rugeze rusubiza inyuma ingabo zarwo cyangwa rukuraho ingamba z'ubwirinzi zidasanzwe ku mipaka. U Rwanda rwakunze gusobanura ko rwashyize izi ngamba zo kwirwanaho mu rwego rwo gukumira ibitero byambukiranya imipaka byashoboraga guhungabanya ubusugire bw'igihugu cyarwo.
uko gusubiza inyuma ingamba z'ubwirinzi bizagendana gusa n'uko umutekano ku mupaka waba wamaze kwizerwa. Nyuma yo kureba ibyo bibazo byose, leta ya Congo n'u Rwanda byafashe imyanzuro 8 ikomeye kugira ngo intambara ihagarare burundu. Reka tuyisesengure umwanzuro ku wundi. Icyambere, biyemeje gushyira mu bikorwa mu buryo bwuzuye amasezerano y'amahoro yasinywe tariki 27 Kamena 2025. Hano bashimangiye cyane ibirebana no guhagarika ibitero by'indege zitagira abapilote. Ibi bivuze ko igihugu icyo ari cyo cyose cyangwa umutwe witwaje intwaro uzakoresha izo ndege uzaba usenya amasezerano ya Washington ku mugaragaro. Icya kabiri, ikibazo cya Minembwe. Biyemeje guhita bagabanya amakimbirane n'ubushyamirane mu maguru mashya, by'umwihariko mu gace ka Minembwe. Kuki Minembwe? Aka gace gaherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kamaze imyaka n'imyaniko ari isibaniro ry'amakimbirane ashingiye ku moko n'imitwe yitwaje intwaro iterwa inkunga n'impande zitandukanye. Biyemeje gukoresha ijambo n'ububasha bafite ku mitwe n'ingabo ziri ku kibuga kugira ngo amahoro agaruke Minembwe. Icya gatatu n'icya kane, urwego rw'ubugenzuzi EGVM+ bemeranyije gushaka uburyo bwo kuvugurura inshingano z'urwego rwagwiye rushinzwe kugenzura imipaka EGVM+. Uru rwego rugomba guhabwa ububasha bwo kugenzura ibikubiye mu masezerano ya Washington gusa. Banemeranyije gushyigikira ko uru rwego rwohereza mu maguru mashya gukora ubugenzuzi bwarwo bwa mbere. Basabye impande zose ziri ku mupaka korohereza aba bagenzuzi kugira ngo hamenyekane ukuri kubera ku mipaka n'ikirere cya Congo n'u Rwanda. Icya gatanu, gutegura ikibuga. Impande zombi ziyemeje gushyiraho uburyo bwa politiki n'umutekano bwiza ubutuma ibikorwa byo kugenzura uko ibintu bimeze ku kibuga bikorwa nta nkomyi. Nta ushobora kugenzura umutekano amasasa arimo kuvuza ubuhuha. Icya gatandatu, gusangira amabanga y'ubutasi. Binyuze mu rwego ruhuriweho rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano ruzwi nka GCSM cyangwa Joint Security Coordination Mechanism, u Rwanda na Congo byiyemeje guhanahana amakuru y'ubutasi. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Ibihugu bibiri byari bimeze nk'ibiri mu ntambara, kwiyemeza guhana amabanga y'ubutasi kugira ngo bishyire mu bikorwa amasezerano ya Washington n'intambwe isaba icyizere gihambaye. Icya karindwi, ibiganiro bya Doha cyangwa Doha process. Hano hari irindi banga rikomeye cyane ryavugiwe i Londres. Biyemeje gushyigikira mu buryo bwuzuye imishyikirano irimo kuba hagati ya leta ya Congo ndetse n'ihuriro AFC M23. Iyi mishyikirano irimo kubera mu gihugu cya Katari, ikabizwi nka Doha process. Ibi bigaragaza ko uretse amasezerano asanzwe hagati y'u Rwanda na Congo, hari n'inzira y'ibiganiro bya politiki ihuza Congo na M23 ibera i Doha, kandi gutsinda kwayo niko kuzazana amahoro arambye. Icya munani, guhagarika amagambo akomeretsa. Iyi ni ingingo isa n'iyoroheje ariko inakomeye cyane. Biyemeje kubaka icyizere, birinda ibikorwa by'ubushyamirane cyangwa amagambo mabi y'ubushotoranyi. Bemeranyije guhagarika ibitero bya politike n'imvugo zishobora gusenya cyangwa kugorana zikagora ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Haba mu binyamakuru no mu nteko mpuzamahanga nk'umuryango w'abibumbye, tuzi twese ko intambara y'amagambo hagati ya Kinshasa na Kigali yakunze gukongeza umuriro w'intambara, none biyemeje kuyihagarika. Mu gusoza iyi nama idasanzwe y'i Londres, Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda byashimiye ibihugu byabaye abahuza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari, Togo ndetse na Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ku nkunga ikomeye bakomeje gutanga mu rugendo rw'amahoro. Banashimiye kandi Ubwongereza bwabakiriye muri iyi nama y'amateka. Ese kigiye gukurikiraho niki? Ntabwo bagiye kwicara ngo baruhuke. Itangazo risoza rivuga ko inama itaha y'urwego ruhuriweho rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano GSCM igomba kuba bitarenze iminsi 15 uhereye tariki 24 Kamena 2026.
ese mu minsi 15 iri imbere imyanzuro ikomeye irimo guhagarika drones, gukuraho inzego z'ubwirinzi zidasanzwe, no kuva ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, kurandura FDLR no gukomeza ibiganiro na M23 Doha izaba ishyirwa mu bikorwa cyangwa n'andi masezerano aziyongera mu kabati aho bazongera bakabika impapuro muri classeur. Amaso yose aracyari ku burasirazuba bwa Congo, igihe nicyo kizaduha igisubizo. Urakoze cyane gukurikirana iri sesengura ryacu, ntukibagire gukora subscribe, like na comment, usangiza abandi ibitekerezo byawe kuri aya masezerano mashya y'Irondere ndetse ni Washington. Murabeho.